di spring. Mali na biya minahang. Male. Obat tadi na sa area. Sampai tabi. Mama. Ini nong tak main balak jengau ke ibu jawab be. Terus soal narangan. Jadi tumagon matuhuta kini pununda ino. Langsung dijawab be. Nah, actually aku mau puni. Paparutang na kamu i. Ang gusto mo ito si marutang. Bilala. Muli si Hojo to tumagon nama unang betul sampai persikolon na ibe. Basi waru bang kuliah ku bapa, asam bulan di bali pengang urok ku itu bapa. Ayo lah, aku pikir bapa bera ni. Awas bio tertangkap bahasa muja bumunon. Muja nari kami sih ona tutup jabu muna. Baru mo ipamalak kamu na ba nang natutuloy sa jabon. Ipamalak kamu tuhuta. Ay songoni do na tutuay na. Bulunga matuwa ko si Rado nama konhita na mga Rado tiyama. Oh dia man. Tore na ya banguni. Jurusan apa tulang? Bapak ni siyo ton. Sederio solok tarida, binoto akarejona, iba ngarai ko bija bude karejo, malo pedahan, de isom. Engi ko de arai, so binoto akarejona. Ago cine luki mem bapak ni siyo ton. Aku boto akarejona tiap hari untuk kodean. Itu pang diguna-guna ke perkodean dan ini hari papai ini masuk do ijuna tutuaki. Honna to kode, nang binoto akarejona isan. Kubotos. To ulu honna piso binoto ini ya sonari. Oh ya man. Aku bapak isi ahor kuna harus kodean asal boy mula. Kita hati ni. Mito ti bapak ni ojot. Bele betul marden. Sera ini dah pindah ho. Masa nari itu na ang. So dari mu ho nama na sutama. Iya. Kok dulu memang mengira bapak isi ahor. Kujul mati yang mau sa mula ko so dia go. Oh ya. Oh to bion. Piring. Baru mau buat piring. Yon nak kotorop. Baru pakai. Soalnya dia meja gon. Ayo nanti soalnya gue aja. Wah, tinggal meja aja bu. Wah, main tinggal. Gula pe holangon nama sirah holangon. Aku bawa tulis satu tiga nih. Wah, sana yang mulai 5.000. Oma ni siyo juta, 20 juta. Aku ya, Mang. Oma. Bah, holangi nama? Holangi nama ina. Semua di ida. Bawa online so di semak. Oma. Ayo sini. Benzo, orang anak tarai. Daerah mungkin semua satu mulakon. Mesti itu. Bahasa kata mulakon. Atau merah bayo. Bahasa itu mulakon. Bebas ada kata wino mak, mau kuliah tunggu nomor bayar Oma. Bahasa nakon. Basi waru bang kuliah ku bapa, asam bulan di bali pengang urok ku itu bapa. Ayo lah, aku pikir bapa bera ni. Basi mana mai? Jawab mai. Jawab. Alu si mageleng ni. Balusi, pakai leng menurut kau ni. Mageleng taro memang ani horisonahan salah. Bahor mencar hepeng. Disuruh aku mengalusi. Paha benokku. Jadi, yang boleh biar minggu depan biar biar. Bang kuliah ni. Bawal main minggu depan berapa? Ayo bapa, bermandok kena narai. Aduh men, bapa. Tapi nak saudara aku bening. Sonar ni usia behaya bapa. Barang boy be. Ikut memang sonar nama bayar ni. Asal boy masuk kau. Pergi dua teh. Tong budi mah biar. Baju lepas hudun masuk. Ilu hai pejo dok mak manon. Oh, Rojo. Ayah hari ni aku nak gora-gora ada pesian ni. Baju dah aku inang lama leau. Oh, mak ni ojot. Imen ni, mending mengido mangan. Memang, aja ni dah ada bumi. Mengido mangan. Oh, mak ni ojot. Halo, ma. Alit tu hatot masuk sahab kamu yang gila babada mana? Itu mana masuk jauh. Kira. Ini macam ni bumi dah. Kita masuk tak. Belum masuk lagi.
Jadi ron yang sejo to ngamali ba. Nama pung nan. Alay pung ingon pung dah. Orang nak sebulan lebih kita orang mangan dekat nak piawang pung dah. Sebulan lebih kita kerja lagi on nak berpuri. Oh lo pung. Ah, tengah pung. Mula tiga pung dah. Oke, sama-sama pung. Durang malang yo pung. Be. Ayo dia kena kucing ya, Pung. Bangun bahag sa pung. Be. Besi alaman nun ikagku. Abi yan sa pungulbi tanay be. Ngaku pasingok ni biyo Pung. Abi yan lakunod Pung. Aba, tuwa si ba na may pung. Lupa. Aga to makarami man benok ko Pung. Goy, emang dia pilih buat pemijaman naik. Selamat kon. Dia main mana tere, dua orang saya sama dabo. Betul kau dia mau jangan apa nih peminjam sini. Emang naik sini terus kare jo. Terus sudah lama bebel terus jauh kelas, mana bebel? Honda bare mau deh Honda kau dia. Ini mana itu lagi? Tak nak dapat di sini ngepeng. Minum mana terus? Nih, mana ribut? Ay son donek Fariza ko nga 3 bulan o manungga. Ngono neng mamijam siya sing mabereng obuhin yon. Isod donek Fariza ko. Ang uluk ko tok uluk ko di jago tok. Aku bawa Tak orang untuk uluk ku kayak butok ke uluk ku naik. Nah cik uluk aku orang mikir banyak sama dia. Au pe uluk pe na gatal sudah kitombe. Au. Ay sirum se. Ayo. Bah, lapas bio tertangkap bahasa mu jabu munon. Musian nari kami sih ona tutup jabu muna. Ember huay no hamon na tutup jabu. Saya berjolai jo, nang buri petra bak nami belain. Hai penang ison masariko do tu gendeng nami wang kuliah na. Jilang buri petra bak nami dai, bilo tolong masolo. Aduan masolo saya sebar nami wang utang nami. Haduan du beningmu. Sonari nga bulan 12. Bulan 10 hamu nga manungga. Kami ning tutup buku. Unang gaya biasa gatulang tarejo. Tang na besong nilai. Nasarong dari kami, sige biarin nung nami. Mau mamija poro tu kantor. Asing mama buhi pida. Sonar mau majalo tunggakan. Bertabu-tabu ni hamu. Ami pining rolo to siya mang. Ah, dang tohoi. Ido mang, ali dang ning mambayar. Tolo ari maro tu jabu munok kena tutup jabu muna. Toho do mang, rolo kami dai itu sih. Ali ning mamijam hepeng do. Dang ning membayar utang. Buhanimu. Marutang. Ba. Banang utang muna be subuh di bayar kamu. Maning mamijam musik kamu. Manang godo pe tunggal kamu na bulan na lewat subuh bayar kamu. Maning mamana bayar pe. Sedih pe hepeng muna. Sonar bayar kamu. Sedari ot konarong. Unang cukup bubus alam sulai. Jabu nami dong. Laksana tani bayar lagi kamu. Sarok kira ada mu. So binoto ay tempat pamijaman do ning marhua do horoi. Binoto. Sorong be gunani tutup main mulo suboy do marutang tu si. Unang mate paparutang be kamu Ang suboy do si marutang. Bagani gali kamu rumah ngatur kerjokku. Sonari asih buat sejabon, mabayar utang munai. Dang suboy si on. Bah. Sonari kono bayar nak. Ah be non mulo sorong. Ah rong jabon subuh. Tujuh lah. Masa kan main. Binoto mau utang, ada yang petteso. Dang boy merpeti satu namoran. Sonari bayar kamu utang muno. Asal asing-asing bahasa yang lain. Kamu orang asing-asing utang muna sebayar kamu. Gede kamu mengatur. Dokot tuh semunai. Haruan ada orang nami di. Dang boy ada sonari konarong bayar nak. Bangun sorong ada nami. Dang arok kon lupa di jabon. Pas mengenai di jabon sorong. Pak utang muna bayar kamu. Utangmu. Ibu tuh hani utang nami. Jangan bayar nami haroi, bayar nami di. Sonari bayar utang muna barang-barang narong di jabon no. Barang sore. Ya sakiri. Baru. Ada di jabon. Di jabon. Ngasak gua. Mapu. Di mo siya nakipertay utang eh. Apa emosi do? Muruk-muruk tuh jauh tong. So Binoto. Alay, ako ni mana menurut tanong taring tu si Hujo ton nang. Persekolahan ni mana. Ako nga cik lu ko mamikiron. Datulap po eh. Nama aku meliti-liti ulukku. Nakabawa tapi tidak nasadi tak niadi galumurhon. Boy tahan au di jagon. Nalo mati nama rau.
Aku bawa to beon. Huilala. Muli si Hujo to tumagon nama unang betul sabi parsikolon na ibe. Tak sanggup kita pator soni parsikolon na ibe. Jibuan nama beon tanak tai mangamuk menoni. Ba Juma soy nang mana? Asa ringkat ta ha ti Hujo ti. Go tanya nakon. Amang. Amang. Eh di anak kon naik, mas nang menaro. Oh Hujo. Oh Bapak, Sedih ho. sedang mulai Bapak. Rasa aku dulu Hujo. Eh pas lagi bikin aku dijowi semula nih pe. Nama katay kuliah nama Bapak ngomong be. Ay, Ma. Kon tari-tari ngoti sonari. Ay manak kaning biang ngaya ta hamil o makmu. Ba tayo to parsikolon mon. Ba masuk parsikolon mo. Tak sanggup behami pa kuliah ko. Opung. Oh, hajot. Ayo Pung. Baju loy dahat to pung amaleau. Aso jadi dua mangilak ko pumimangat. Ate. Masalah ko nakin malu pumi. Jot. Ayo kuliah dulu nih mau Pung. Hape ngetur mengiru kamu sih. Bawa masuk dah ada sama sih so. Ana pikir di mana? Babe so boto. Baru kerupuk bene bigayan lah. Baru ahal bikin tapi aku boto hape nak pesunar. Jot, ngamaleau hajot. Bawa nama goreng si pung ni jone hajot. Ini jadi pung hijau. Tek namangan banget pung sih. Jangan menunggu ikannya ya. Lagi Dani malian. Apa nadi? Sirai madu. Sirai. Nadi Dani. Baru betul bang. Pungi baru sirar be sirai nama. Sirai memang sugul Oh, ho. yang mana kabayan nama? Betul betul mas. Sobat sudah ada stok itu. Sama memang. Sudah si urusan. To ya kagale, ne dua beton kun urusan. Oh, si urusan do. Tu kok dia ni kau nak pun. Ah, Nadi ada naing pohon si hajot tinggal malay ba. Oh, tayo ba. Nyumuk Pung. Alay nama. Naik lengai bahaya besok Pung bika lupu. Sonari siraun nama. Si ulin sira nama bayan nudungan pung. Beda waktu son nama campur. Atau emang pung. Tiba Pung masuk sahu pain sirah nama. Ayo nak bahaya besok Pung on nama bagi-bagi otak kita nawapat. Aja Pung. Bayan Pung. Di siraun nama pung. Bayi nama Pung, bagi biar bayi be. Atau emang pung na penting mangan. Ah, pondok nyon tes na pondok sama baca. Oh, lupa. Oke. Wala, Ano, jatuh mana deh? tayo. Buana may noon. Pendamangat terus. kalau namangan apa mana butuh kali, mana butuhnya nan wae. Aku botoy, ang gawin na lang mga bebenon ni. Maka na, ang solusi na rasa panti asuhan na matarong noto ni. Pantai asuhan. Itu dia be. Saat rak pantai asuhan. Pantai Jomporo. Ino masuk tu ada raksang dok. Sony mana kan? Ang Sony mak, ang solusi terbaik ki. Aku alay. Ada yang bayar itu sih. Ay, batu tu. Membayar tu sinon. Dagi tahe. Orang biaya manok tuh sih Tom. Jia, ang solusi na terus benok ta. Oh. Rasa duminggan. Kiri penonton matu tayo nung. Jia bunise. Adong bisa sopo-sopo hutan wae, nang main ngani. Ay, di ganda pinangi jawi. Ba, tang binoto na rin kaya boy man no ni, aturo ni. Ba, asal masuk nang hutan nang masuk jawon. Asal sonak kuasa dan setelah par marpikir son sudah sih radukan. Isi memang antari benok tatua. Tutaan. Ah, na pala pura kus kumu. Boy ni, menikiri penat terus ada fokusan. Borngonon dikirim, so paling asa hati di hutan. Baik ka mata kirim. Ay, itu baru nginop 3 hari na yung mga ni. Kita na. Kita na. Mabino. Ako rin mo. Ini spring. Malay na biyaw inahang. Male, obat tadi mana saudari? Sampai Malay na biyaw, tahu. mama. Tuh. Beta Mino. Dan itu dia dah boleh mama. Kerja na po sa kirim mo ka ino. Puasa. Mama ngelihat cenai perbayang mu tahu. Sige ba, ano namin minum? Apa tikigeling hurur dah kamu sonari. Sono mebek kamu tuh awalnya ya mak. Mana ba na sungguh-sungguh di kanal lewat ibe? Aku Sabi no tayo no ni sungguli masalah. tiki adok kebeku. Terus doleng nai pajarok kamu tuh apa sonari nung matungau. Nung solong bigogoku. Toy minum, akak gelengan bisa dalam nani. Sabi no. Tema, tuh ta minum. Tema tiup. Dah ulang tuh tama. Beta, kamu tahu. Kau jauh tapu. Bela. Actually udah mau pungi. Pasok masih nak apa kami? Pasok sih. Nggak ada soal kuliah ba. Opung apa lah? Belum mau cuci belum mau. Ay, dapat lagi tamang tayo no. Jadi cuci belum mau. Kiri mau matu na pumo. Ati kos bisa de bono. Ajak kamu yang mau apa? Ada apa nama kamu? Tema. Pasok masih.
Sa na tua-tua. Jauh-jauh. Halo. Bah, Shalom Minang. nah tu siapa mama? Sino na yun? Oras lang. Napalakar kami na. Ate, son laro amang son amang. Oh, kami siya kuret ta domang ina. Halako ni ma pala siya korama. Oh, itu ate. May domang na domang. Pala mabuha kami lang to son. Oh, nasungonod din ang ay kubigi kami cerita di luaran. Ay song dari ibu do kubigi ala among do inang son. Nagadong rimitan ni. Ay kubigi barita inang ribu-ribu dah motor si Jabon inang. So inang tua mang, kalau di kode din na terus mubang lono. Baru mo ipamulak kamu na ba inang natutuloy sa Jabon. Ipamulak kamu tuh huta. Ay nabuha so ni inang. Ate, Kasi di mo sa perkuliaw ni. tayo malu sih. Mas ko din magboto sa hutat tayo nang sumunod na may di ba? Bin na palaro kami sa Korea manobot tamo, amang dot tamo inang. Wa mabaynong ni na. Ay tiyak jam doon namangan. Mulu tiyak jam iba na hon namangan terus. Amal lang hon nami. Alam ni anak ko. Terus lumangan nang marnabuto. Meraduhai be nang mga semangat do kami son. Jadi nang tama bereng-bereng nami be inung nami son. Jadi makana meradu di ikirip kami itu huta. Ai songoni do na tu nang. Bulunga matua ko sirado nama kon hita na mga rado tiama. Saya bermala inang mengaju. Toho dia mang, toho ya banguni. Alana semula geleng ngare roti na tutuai hita. Basonari ko kita na matong mga roti na tutuai. Ido mang, inang. Toho dia ko munai. Ipikir-pikir kami. Salah kami sih. Ipabenan nami itu tutuai nami. Mana sama dia pe situasi nami. Ikut tong do redutan nami na tutuai nami. Bahwa sa amang inang ba topoti hamu ma natutuloy itu huta. Ba di huta pe besi tong mga reduti disikat. Tong do iko kita do tong mga reduti ati inang. Boy do ala pamuy inang. Buhay na. E bapak ni sihon tuton naman na ko ng mga alap inungi. Asa di alak siya kuta. Ini nama, manusia tayo memang kami ngom au mangalap inongi sakuta. Basoy na mahura sa amang inang. Mura masuk kami ate. Siya may kasude ate amang. Inang. Oh, Wala ti madi amang nang dinang ate. Oras madi kasude ate. oh, mana teman yang Oh, yang itu yang lasi aja don. Masa minggu nangor nangulak. Kampus do naingon. Oh, yang. Tari so dunia ni mana si ho, mendongan na marmeam. So su kudu je gojo. Iya. Iya.
Ada ngiberek ko amang si Hojo biso? Gak ada nambur. Di dia nang si Hojo nanyo. At tarodan niya dengan namarnya ni. Naibaga si Sadario ada kau Jepang? Dengar nambur. Itu dia mana yang dulu aku si Hojo ton. Nangarong di Jabu. Pakaian na pirang isi. Lilipu narong tugas kuliah na ison. Ali dah ngarong. Itu dia mana yang dulu aku anak ko nagoy mga sili ulu kibenon. Ito pa namulot di bana lah di suruh pung na tuaha. Hutanan. Ito pa nung ito po tunay ngupung na sa binoto. Oh ito. Hojo lang. Ay tadamu rumah gua si Hojo di kampus oh. Si Hojo. Ulo. Marakutan dapat lang. Kan sedang mate. Sukutulong macam na atik mo yung wato. Oh. Oke. Malah itu dah. Lang. Ya mang. Dia orang kelas si Hojo tuh. Itu. Ay tadai itu orang si Hojo nani. Si Hojo dia tanya tulang. Jurusan apa tulang? Jurusan mga loppa song ini do jurusan na. Haro lugar biasa. Oh, tata boga. Iya tata boga. Boto tulang tada. Cuma dang na sumasok iman sa minggon. Pang masuk. Oh, lo kan dang ibayar rope tulang hana wang sekolah nila makanang masuk iman sa minggon. Jangan seminggu nang masuk. Oh, itu lang. Tidak deh. Kebetulan sa guru sa kami cuman arang pakatanya di dongan yang masuk be mana langsung bayar uang kuliah. Oke. Mau mati to dah. Oh, itu lang ada. Aduh, itu yang juga sih untuk nanya. Hojo. Sago tu di rumah mang, anakku hasiatku. Tayo si Hojo na yun. Ito di daw ng laos si Hojo to. Eka nga hurok na reto nga pa. Beta tala upungin nga ni kutuamu. Habi nga sa minggu nungro pangulan ni Huria tu 7 tahun. Ang hatamu na reto halahi. Olo ya lapay pen na hamuro. Habi sa pisidario daw nga lapangui. Muluso lang mga upungin sa mga alap. Oh. Nga ulo tu talang si Hojo to. Nga ulo dapat toneng upung na. Tahe burjun si Hojo to upung na. Anay tahe sitong ko na si Hojo ti. Kung dapat tonot na matuhuta si Hojo ti. Alapan na matong upung na sakuta asarapak kami siya. Gusti na ulo ko. Ulo isa komplek dah ada ko rasa ulo mula si Hojo na mi tu jauh upung na. Holang upung na itu terus di rohana. Holang mula upung na natangis-tangis. Nama si Hojo, bapak ni si Hojo asal mula itu tu tak. Sekali yang dia ala upung nai. Na tu upung nai rohana tiap hari on. Tahu luku. Salah demi kami mga upung si Hojo tu hutai. Sonari meni si Hojo tu ngaga bilau tu tani upung na. Sursar sude pikiran neng tenang. Tapi lah aci du sude lau si Hojo tu. Memang salah iya daw bapak di si Hojo tu. Tumagon na mala po ninongi. Tutanay. Asa ibu bapak ni si Hojo to, Hojo tumidan. Ina ma. Kung nalapan na may. Mesa mapumula mahida deh. Ninong na pwede utak ko. Sama jo kita kudu stok kudu mare di Hojo. Dawri kudu buka. Madala yan niya po. Wala mo na dito po. Kasi arang sinukon ako to po. Sudah na po. Buti ko Hojo. Nasa aming gupong lison. Mula mahopong. Wala na po nga lison. Ala na nga didului halahan na yung opong. Araw. Daw po. Tak mo ko jago ko opong son. Nakpala ko opong mo lison na sa halat ko. Mula mahopong nga. Lulu naing ang inong bisa. Ate po. Yan po. Arak sotik. Sipanan niyo po. Araw daw po. Lanjut to masih kolan. Sipan may. Tidak ba kedongan ako ba son?
Dah ngopung. Dah tulak mu salah mu iso kurungan mau. Apa? Anakku kudu paramay po. Dah ngalong ipikir ya. Tuh ya po, kasi sekolah dulu. Nah mau po. Dah po. Ikut lanjut tunan udah kuliah mi pa upo. Dah po. Si pano pong may. Bayano pong masih susunya pong sa siya to pong. Pwedeng isok ko salah mu go akannya bayano pong may. Asa siya to pong ilaw. Saya po si pano pong may mo pong. Beda nga pong. Tujaw may ta. Nga gudak kian ni nyam ison. Pala ko pong. Ayo, mari. Aku anak ko. Oh, maro. Malu Aku. na mama. Siya do ma. Siya tamang. Ako inokon. Ang ido mahami do bapak ni Fiojo daino. Di baik kami inong tuson. Ang ido mapaminong. Salah do kami do bapak ni si Hojot. Gabelau po pum si Hojot tuson. At tong beta mahulak mangitay dong tumedan. Si Hojot do tiyong daino. Nang besok kita nguwida ala inong naipe karejo. Mula mangita dainong. Nanti baru pong. Tumira may pong. Do masih inang isong mau. Dang ulo biyang manusay hamuno ina. Daw inong dang na manusay. Si Hojo pega dito soldo inong. Ang go bapak ni si Hojo sonari ngarong karejo na nadumenggan. Di nga boy. Biyayaan na ko diya ni si Hojo. Do tinong pe. Dang manusay nong tamay nong. Mangilo mahami nong. Sonari mula mahitay nong. Ala na nga di sewa mobil siya Medan. Ina madalat ta sonari may piti mobil hita. Ate nong. Ati pong beta pong. Maring gabi urasay may kita muse. Ido inong. Papa ni si Hojo pehara dorohana do tinong. Si Diloy bana. Alandung lao ino, makana di duli bana karejo na sabo hitara mula tumedan. Ate nong. Asal mainang dang manusay hamu. So Daw, mapadoon na sinarhay. Ako pelas durhat kudu bertamu inang. Tongi tamay nong. Ngalam gudang rongit. Beta pong. Togo pumi ama. Oh lolo mas. Itu dia na yung bapak ni si Toruso. Si Hojo do. So binoto ang karejo na. Bisa repot. Ito man yung guna-guna oh ano siya. Kung nalaman makarawa ko din mga brak. Una pa. Emang tak kubo tayo di uto-uto muda bapak siya ha. Ada wa. Kan mau lah yung bayang. Oma! Oma! Di sini, ngare. Kan di sini. Apa? Ah di sini. Ang dami. Mar. Ano dok? Orang ini kenapa? Ada udah kinok. Kami ngomong perming. Mau kesini kurang mulai. Anakmu bisa ke perming. Coba Emang kalah aja kan? Nggak terus dong, kata itu cukup tahu. Ayo, ada sih. Pala bay. Sudah saya beti-beti mana? Lo matok suara kan? Bal paso ma. Isi rumah sih. Anak karena kita foto. Pakai demo. ikut-ikut. Pala bay. Ikut dipotong go. Mangar bapak kata yang bisa ini. Apa gitu? Begitu. Jawab mana Mi? Bahasa apa nak urut ini? Kamu harus Unang mati paparutang na kamu i. Ang gusto boy na si marutang.
Batempa ama be kamu ini. Tempa mati sesi. Mari sirat nih satu orang. Tuh. Malah di bawah, Ma. Ngabe. Tidak bapaknya. Isong may dong. Ini nong tak may malah jengau kayak gue jawab be. Kirimun nama tuh udah. Emang ali bapak ali sakot. Tuh may nong. Akak gelengan gue cerita dengan nani. Subino. Mata tuh tamay nong. Dah mula-mula, Ma. Atau ya ma. Iya, mang tari mana? Kamu tak beres-beres ini baru dipanggil baru kembali. Nggak ada yang burung, nggak ada di sini. Itu. Kalau mah buah kami nang tuh son. Oh, na songono deh nang. Ay kubigi kami cerita di luaran. Ay songon dari ibu dah kubigi ala among do inang son. Nggak ada urip kami. Bah, ay do kubigi deh nang nama apalah. Ano salah? Alam mo. Dangi dong. Aku ini tidak roh. Ini sejauh. Sejauh. Bah, salah doh. Ngapar kira jual dia bunyi jual mah. Ini sih tak, ini sejauh. Aku sini ulukku. Mau dulu isa komplit dah nggak dong. Parmi yang bersih bericak pedang ison. Bersih bericak pedang ison.